Hallo agus fáilte iras don 3 uur J Gutchis, Calderúmsa Gwen Níchguire. Ha a choma víarasnar cluasan agus cúteach na scrínichan acah leis go bhfuil in trééis seo fat go bhí YouTube. Niste, ein sa program seo ha mí córaigh le Donalda McComb agus apar córaigh a bheith ann. Hallo Donalda, cub around you? Hallo Gwen, sé ura móra an gása bhí cála dúchta. Cúteach agus ha mí cymach tablet cymar á hín. Ha gesúndach tein camí annaprachín taliste bhí aráisiige agus a bhí gíimsacha fan na ságeáldachan ar san srí ile Gatchis agus ha feedback go bhfuú Johnach a bhí cáidir in dú agus ní sin ule bicin nó táid íimsacha mu de chuit jálas agus mar a hanig go hén go bhí an fálam gaach agus go ríadh mar a hanig go bhí mar cheanart gen scol gaach an Glasgow. So, mus Léim sin art gan ceanartas. An issue bicin going mi going cimar a hániú go bhí an film. Well, am is muidir ha mé éiste jazz a bornis agus hannig mi bh teolach mór an nuigeach an jaun agus mu se dréistinne behíine. Agus mar sin ha mis munin gorá dréach sin rám van mám sin far a robbé kaint steoi na braden is perikin na bóge. A charit mi gorá sé an éile if mada ach a bhín am hitsear agus nó de gaach mi uist cha mi go Glasgow go College nu Vandras chan il sin anist agus hukwiach céim an hitsear bunskol agus ek im am sin chará mór an opriche dutjes die lorak an an alapa agus ga tárin na hianens de giile va cád up sa trénu ga het an 0 fadis agus si a hasin ach wa me se forstanach me hin agus karat gan hoe si die opriche ikke dui agus wa me se goppe an de skolach beustel a wa me an son davli an de kuju an suiechug daganach wa project daganas dol as na hele den sérik en amsin chará fölum treviande galig is so náwer kutje agus mar sin mar a hásik me se wa mi fil an se galig ach ek en amsin wa as a glas wa tjekkes ha me kinne gewoor goedje noje trovi an de perla ach ut de vialo wa skollen ek rock Alex wa tjin wa dachi en legalig agus féud ek nach rá agus sitjech fiach in de vi kormach a huf an noenjaket ach ik en naam sin kutjech da me loip kan die teacher nele feik uiste toe pe die velle Jessige stoen checkes gestrotten in Jarsen is son an naam die Czech as a project of a agus mar sin ha me cíine far a dúil mí chuit bhóide neála sacam a thuh fil ab galig. Get fim mé á nó de bha mé as a cholaiste trénach thuail sin chom crusaí bannaman nach madan na bha copad an na crochheardan ag an nám begiise sin amach go cholaiste na bhandra stoch ach cholatíach agus a dorscaín begad opad a thuh grammar na galig scríos rotí an Jarsin. Agus de fiachin ha me cíineach die kutjige het kemmer lijntje sin galig an de suige klas get de was je de trainer trovi aan de beerle. Sin cho eintje so nu de hosi ja go heen juist ga je 0 Glasgow an training ach fuse a nursing get came agus chasten as chickes geva ro macht sound te wie na beerle wa ach fuse de connection wa na je leersing aan er son wie generitigin te wie na galig agus nu de hielu uist de nursing hoe de korme wie as de project show da gaan nog. Ha sin karan it hoisioch it heen an a dói. An a glas, well, had a hoisioch an alpa gus mi an na hochgeten film to be in the Gaelic edidef. So, and I think it bekin isio gyn mi join project da chanadach. Wat doen je, wat koppet gebatlú as na helanien, wat ganjach gro fém is rútik in giano höve Gaelic, agus is statjas a rá Gaelic, vorchutje noonje, an a bunskotjen mit rá an de suige far a rá chairsnach agus
snimianin an nuiste jés agus an na páchcartinile, va go nátere na digit gan skol gobrini to galig. Ach, ha vor chule skri agus lége va tjana vorchutje anúnia san tra an a beerle vit to gaiano. Agus am mismunni grotúne an va ganich gur féme rotikin tacharst agus ga je policy dag aan en ga je astegen. Am mismunni me romische anna lochbustel qua tar op de tasige. A ga mismuntjen kutjach grar ganige geloog se va vi tors de teacher en de stuig. Ikke niederschen agus vi kooprig de vi jesig stoen ach kutjach a policy agus a fiachin routen maach as a glas. Agus ook sin go am ik kinnig trainig de vi Tjekkisk galig ach vi klechke de skillende vakum sonne vi tjekkisk beelum how tikshin je ham ik ra hu we niederschen garal a leech de policy en an de sture aan ma join opwes daar gaan es warige routen wit de kleintjen wat tachje se chumri no an de nedi agus gejera no de gakbi uist agus a hanna me glas go ba vorchutje anúnia agus a rausige routen je Georgesin a dol a chaint is je wat tachas as na haatjen was sin va me hine farach gin go begore galig ge de steeg as na skoltjen agus gra go begore vi chomatere gebitu brien vorchutje anúnia go travienne galig han je sin ha go sit agus ga je hachere kutjach gan ditcherele harsich kalde them. Ach jelch pikke wik waren ganjige gro feebsho jeno huveganen. Wou vechen de felsenach galig je sniavestug an noppet akket agus kutjach gan skal. Sva mis kutjach forstenach van me koppe kan die kenners va holaatjes huve galig agus va go ellig canons de culters bellantjes echtri a naatje nieuw zich me doaves voor je agus het is was een kam goedje in drie eerst well han be féach keis de bí churást mé dé chu tal ví je seo géisteach a cho intinech. So bha an project seo dul tro na héelen an siad fat ag an naim ha gaéis. Geíidir go má leersinnach agus cho kutrach rá agus gohfuil haas tule mí an tu se é cho kutrach sa haar kochter agus doelgus agus biovaris agus na kormen sin in nie vesteach gan a curriculum hakin fu sa la du. Wel urnut de sé van maachteen na vu nach voor. Well, am is smudjen áren a gedéist va kaint an áren siimpli it son gaan na horstedeur so ha kunnen we get er hengig tar áren beerle maar is ik het daar aan daan ik geworas je er hengig mission no van me lochbustel size immer cruelle ein loersen a ha kunnen bodendag riest va loip dövshin de film Alba Jameson en listen golde even de hennemse ach weisje geboor puchtig agus prosnige gun je sonne beklechke oran is keal a loip film ik in iedershin agus kun je misje loas gewoon skol gamekin agus geest van je na haar en je shooten wat kosten was je agus wa fat mo unje tjekkisk. So wij shaan agus hukisje ga wij torsga misnach kom alle tal is short rot was in sodoor zijn kroeg maar en hien wa flikkerst is topic na voetik in wat tagerst. Warge sin wa bod nog hele aniganleg eisje toe agus weisje gemoor kaint is ein glattig waantjach en roi fuidir as no am jaardag dierig cuaide bhfuil maach.
Sva ishe I heen vai choláte de hu dúfsis vergéit no dom a goorseskolte weise gemore saas as a froek da gaan en noch kutjach. Agus vigi is was in de leatige gaan. Ik gewoon aan de dag wakker man nater, wie boei aan de nater. Zwischen je toch een klattig, zwischen de maken de woontjes wij ken je me gewoon je slussen, sklasrig. Agus je er hengig doanwas. De leurichen, de haaste de glech gestochen, aan de film, galig, stoch glattenist, maar archive, hoefske, groot karen hamikinich, ik toshach groeien, ach madenich kutjach. Kweken nach alkuin spaken, ne leurichen spaken, shin leurichen elle wel doe befroortje. Daar kun je stay haast. Ha, agus het is torju in je ter hengige wat perle, ach ik kan shintige daaie waakruitjen. Agus fiús sin sé a níide gaach as le leorichin ha ag ide a ha cho nátere agus ricsinneach súlimi de sskolen. Ha me se son go hies gan chhlaach called u verdreske. agus son seo a horst geboel a horspe. Ha mis rinig a buach go móder son a vías na koirsnach gan akin. Ach ha an koirsnach an duku évi cho bria sin. Ha sin gema jaarlijkste van de choirsnach as de rouw zo'n blianige mode aan de glasgow. Kemmer de hanik gloeset te sin gebi. Agus nu de hanik rasche glasgow en naun tre wie in de galike wou, no en naun tro wie in de berle. Kemmer de kudde wa sul film aan de glasgow kollig ik naun. Ik ken nou sin va mis aan de neusjes aan tafel je och gut se sia ha mis munje de haus min leistelch bestel agus mar a vistu mar hitcher ha luip torten as choirsnach agus va campich in strataken het dol agus alla beet koerst gotchen moor kan die giakaden agus va meet bus chiliga chicken chodiken agus lorak be pepper de soskel be agus va de kointe son teacher an de nunnet gaalik an de drachatjenispik. Wat je de uur vastkluk. Agus ik naam sin va film galig aan Glasgow, Sir Ian Maxwell, agus aan de donation, wat je de uur hoosige, le aarden gemappe kach va na haven pikasje talig dunjille. Agus maar sin va film met toosige, sna haatjen sin, agus door zijn wat galeerd gemaakt, go trochatje nispik. Goed mis thuis aan een lopen. Ga op varen te de zand gevallen. Vind me daar. Wat geboren vind helpen dat ik het show. We gaan maar naar de stui. Ach, we moeten je verder geen gelaatjes. Waarom ik hier show iachen. Agus chillige daar gewoon wel voor aan de zee gemaakt. Aardig goed te doen. Smerschen hoor me lopen. Ach, zo'n heet vleende. Va sé bunskol perle van le unnet galig agus charo gos vi nach neuer skolet klasjen un go 3 agus is on heetvle va behin agus boden de gaisje to Morak Sutherland was je de kooprige agus was je kutje checkes klasse schech trovi in de perle is zo'n ublian go you gos dik na hade en pikken op bewoa agus nieuws ik me doen we sin heen huv va me de week traiden ach het al soos go klasse schech qua jeem gema modesche agus is on vliande va me hin si heen galig isje toe galig isje jees brassen goudne nu skolen was agus hos sin klasse un go 3 agus va hebben ze in de voorgoed in de school en pikken was in de wie aan de school galig zo wat pikken elders achter agus wat galig ik je voorgoed in de parent en ik in amschen zo sin maar haasje me van me aan de bundschool in de chanoelch agus je kiusige moppes agus lentinjes via de school verrassende agus de je haalde gestui
agus ag an am sin cuideach bhacatí caniúin i dhéanú le parent an is son ba sin i fiachan dé parent an horsta go fáil tra bhíonna gaig sa seoltain gaib na buadach gan a bhain iad son seoltain gaib chu na scoile an an classes protein George sin ach go mór a púchtú na buadach gan agus na céisi na bhuiige géadaí ag an am sin chotrí sé ach dé heachas an bhéirlachta. Beat het hele severe. Je kun je had het als gepeerle. Agus fimera glose het eerst wie het blian. Ga we in de tachstje. Hanel kischen gemoor ma goerstjeet. We laat het alle gavelen mag. We laat gasse weer jede gehoofsgewil. Zoals het de track record aan de nuste schulting. Gomasa houtjiano. Ha clues in we ein iniste. Agus tukse steli me. Stuk je fatte varach who've eenstig daar gaan en ik nu nou maar is wie eenstig trouw wen gaan en kutjach hij is een boer gemode hij is zijn van operas negiert wel hier jeech blien een kju no barach oper rein de leertse komen een parent hij is immer toch nach teke skille zijn van oped innevelte shin a hanik instead of agus is the lá hain. Or han na hada van an a glasgow gírach, list at ma haus meinig gegéid mar a gas. Na frie vinnet an a glasgow innernish agus per strí as na chiat lion ha sin agus kudish ha kolach iniste ha skull fally skull gaelic ek a hule frie of innet a vaun. Kun je lemu ina sin núlt cumime chuise bh sin choch a ro bhíomhar sanna bhí net ceanart cuiteach Tá salir go chéchas gunnet go sin nunet ach Jimmy Ewan ceanartas sé rút éit a dhealaiste sin. Se rut a hacha go ha an na suchu agus hiike garm a seo agus ha gagal deoch an jeú gaán agus bha mé an na bunscoil editionút agus bha me chotálichte na hen bha mé an féamh hitcher is son da bliana hu ik an amschen har an hade van ik mór go leor is son kennarst nu kennarst naar spi agus han ik gorm gorá si kennarst an na glascho hufs choselle ga se va is skole te fall na haine agus charhuietje dakem Fimera, van be chotaltje far a romi, van me plisje dunjakem ma jeens, va dunjelijk kufonlukum, ksannegeluk de steuer han, Rostnachig. Aha, agus garom even smudje gebeen nam kennarst. Van min an vriam hitcher, agus ha kemen an naam, mis bio dat kennarst, kennarst, tin George, zou tokal en jaalde sakke dit, has de triachken sin. Mar sin charosiach am dé chaáil le bhí chud istéad a há éisam goméide bhí cúpa go masach an fil tra bhíonna galig scrá méaldas cheart chomáid duine spéile sin nuúta bheit mí car an imimeich mé dhéon sé a bhí a sciún na chula goráach a bheit sin ach ha mis luút mis suas bestochgan agus chud bestéad a há agus bha mé sadafachal schara dunne bheit neochrutnach ma dhéanaach mé hín har mit de getik sin dit kemmer a hachel ach gemak cumanta ha sin goharis mees bodenich sé go sinne a ha kar an mí erpstoch as na stuing go héine géanamh ha hunne hele go meáne. Well sin hachel hoe min open agus há sich mé an se woenskal galig an de nukeetje nog het ze nuig agus há sich sin le hamis go kiet skoik skal an agus va tuig de teacheren van is Sir John Maxwell at fall go Scotland Beerle jo fall af gonne skoriale goed agus va mi was a forsten gevoer goedjach ge han ik het gonne skaloer so va de session agus is jo skippoch kuch een dieach go was town maar skippe va hiet gennativ leandachen as a skol veke versin gas choúe agus a vacho sullefachal. Har se ga ul mehinnet sé skippe van sé skolaken je han je skolakem se skolaken je sinnne gannes me je goele skol as a romi han je look jenu le teen haken se die graintjen dudef
chud an géal sa agat le conoltrú go mór i dhéanú sanna chulatain chumala de thuh. Ach cúteach ha mis muin bha mé choforstanach leis se skippe wacam, ach cúteach na párantan. Med a pleine párantan ha bhí go scóil am. Med a pleine párantan a bhí sapait sa strí an imetach bliana. Cha bhíag sinad glósat bha bunscáil go chun a docolach fer a bhile scóil chiad scóil galig tríách blindíag. Agus sé ní a bhí bhach san is an fáil tre bhíon galig a bhach am fuachtas a cúteach is son cúbal dul sa fiochan dí gráisin léatacha agus tidach fiochan dí genú cíneach go sin na teidir sin na fáil am a bear a buringin. Agus charácin díobh as a bhunscáil go háid, charácin díobh dí santasach go dhéanú. A chula bliana bheit ádahan a tían i son nach lámach go chudasta an scáil. Agus ha mis munig go chrúig sin cairsnach bhna scáil vic a bheit sin go iad le felsannach agus fadach ha mé dóchas a háast as na scáiltin go háid an a glascho. Agus ha mis munin gnne a má chéim a rút bedulí a gása. Bá falla bh hí na cheanar de búnscáil farró eilbhach is a curriculum agus is a felsannach sa bócaig sa chuúlaseachtarút sa meisian sa chuúlaseachtar grách agus rís de párantan a púchta is son cosana sin go sa bhí caiinte son tógolach son a bhúnscáil cosannach fiach sin rút na smúna sin fer a bí átean is son scoláirich búnscáil agus árscáil. Agus ag an nám sin van na scoile na falla bhúnscáil an núl gá croch na páirce sinna an árscáil a bheith céilte é Sir John Maxwell agus chú másan fiúne na scoile dul trá árscáil van bhúnscáil get a bheith dúnte so bfu go chláánach in falla bh dúbh seo an láhain núlchanna nárscáil mhór a bheith seo. Ag rá a dhís teacheran siad a chá misneachal agus gopad le a héin an na suocha gamapig únad galig an na scáil mhór. Bún curriculum. Lys ag a naim haró cáil ann a thuh curriculum sáiriste son a lihéid. Fa mi na a bheith brínear chu teichil sa bheit na párantan agus chu mór sa bheith iad na gimmerst agus saon lás na hátáid na well, siad san a núpad son a bhí cús na scóil godul. An nó cúteach aman an ann far nach rá an coópracha sin chostaribh. Far an rá iad son stocha cúst a chud isteach gan a rialach ac a tín agus na stúdig ac a hín. No ané díadach drút a bheit díomh stadamh guchtín agus na párantan sé dú raifin a bheit cúil sin. An rá dílit san ann i díomh leis sin. Ha mis muidir no a háisiich mí a sa bhúnscáil bha cuman na párant, buin cuman na párant sé iad san na bheith a bhí gopad cáda sé buin náisianta a púchta go rain sa réalta sa son a scáil a seo stéacha. Ach no a goscail a scáil, ba bárs na scáil an. So bha dá bhuian a sé nám, agus bha féuneach go bha dhéana párant na bha iad a bhí an de cuman na párant san isisiúid bárs na scáil agus iad as siad. So bha san go bha clír dé bha géirí dhéanú. Agus ag gamanan va me hína ferach go kar an údan an stukje sa bhíin ach ag tíad go lá sé buin cuman na párant hat a gopa san arsanneach if son film tra bhíon na galig ach sé bárs na scáil a céilte leis sé rialag agus stéach na goráin na bhegas na géirí tachas ach chutáich na sé cheanart. Fa mi óhas a forstanach sa chula Carlian na scála chula bárs na scála go bhacam díobh na párantan na bhacam éidir sin bheit sin úla go an ráh. Agus chaníil sin firiste agus cúteach nám cheann. Háris le airhann chomór lis agad a sin sáiriste. Ach bheit cúteach a ganeachu go raibh sé stúr agus bríd sé na híireachtas san na bhain go
conoltre de áte gáil agus dúir san bheith cogúní an agus glóise si tuh seach tuh. Ach cúteach bheit mis stukte sa bhíin an a dáhéile thuh bheit ma thuirastal le féig le seo roiin. Agus dhémin sa bhí go má feisceach get bheit mé géirí rút an tachars sa mé géirí rút an tachars go má lua nach ro mé pdisteach mo hún an tain. So bheit seir sa do leine go má cool the lentin in na hen. Ach ríist a sin tin le Elvis Gwen agus do de house an opad úne voor heis ha mar ha dullig di dunne agus I hoor me tar kear fimmer kun me sin amach an je lo fein cholle sin kerstetjes agus febe to pech gerede sin agus wamen an aan win je kal katel in een liedje ach sintje paarst jen opet. Gen oorlog. Aha, oorlog. Maar de grieën, Jish meen je vertel vegan die jen hou geri goede sin wie kerst. Ik doe een gehaget sin. Agus kutjach zijn naam is Romin am Chenarst. Een woord goed je noemje van de parenten kalde them. Hij zei het een haar parenten dan hij keer uit een cultuurreteriaalitje. Agus zit je toch vitulik die zijn paarsje lopes. Agus wamen een gematte daarvan. Agus amen den hele misschien je ook garstiges. Ach, wie de dages gro gegaid de woord goed je een parent in de as gegaan gaat. Kunt er een me jichel. Agus Studein. Hoe dan een ketave hoe verdacht ging. Ze op het gema uner gehan. Ze op het gema uner. Ha toen je maar goorsters dat ik jidde gela haakes die kogoni in de giano. Agus sa norsa ha sin ulig. Dus dat chanering runere. Chanering de chutje teacher no PT no sitting even vi teichgal agus vi calderúcht ach saun orsaha an cogunig jedan noch ha sin. Modelluir an opper sin gal ga tuiku gomór. Geharish nu ha sige hien vier garre van nog le dunje ook agus ak de vigileke die jeffer buinen van tuve me. Ha sin gemaakt doelen nog zullen me. So wat me als je net woonskol gas na haar van geboor waren kainte van tokkel gille dan je parent zoals een eentje agus wie net is realtas is wie net is was je de naamschen kan maar forsen nog krotun aan waar je nu dlee lunje ik ra elders in maar house graantje agus get de wat graus de parent dat zit de eerste studie had ik hier dus ja van een parent een mogal dojal op zich grote genu rutjaarste sonne goed klodje agus wat doen aan le skillen het le wat genu heb ik in gewoord goed gaan op het is zo'n dat ik het zeggen zo'n de pech knakken je eet zijn hoede dokkelach aan de glas go heel laat goede aatje agus wijzig groot geriaatje van de feit toe ikke kan street le rachens moeten in Jersey hoe dat de dokkelach was ja waar de wedergelegd is zo'n no de wat de keurige skittige aarskotjen van de skollen gloos gaan Jean Marskola show is zo nu ja zwa skolurig de skittige zwa de wie fallos toch zo'n tabli aan de warrig een voeiende wat kopen dan agus maar de haches va realte second naam wat gebat tachgelaten so gat chechat ik de glas go zo'n de dokkel gasho so was een kerstgeljaar ach je na heem ne skolen wat al gewoon een aarskol te valde hein de krachte paadje so va op het woord de giano is zo'n ne parent en asjen jesige is zo'n at voedig as een aarskotjen no chien gewoon een aarskol ude was jo wat als we vastgelijk dan je zo is niet nach raar als we thuis gelegerd ze daar de plene agus hug veel je de parent de glanach gegoemal as een aarskol te valde hein agus het jonele wat je tussen je aan hug glanach Chile daar is zo'n darme plien. Wat de wees een aarskol in zo'n heetvlien, zo wat de chien gewoon skoljarig uur is zo'n darme plien. Agus vind me daar, gewoon een parent na zinnig,
gynne parentin va tiction go ráichin dul a goptge meach wa pe an mí hín jam. Really, run na cuspa na vaca vi canna, man ro hula cuspa a hain na hits and down of Leonakov, no. Sin a rotile, hu go rain goin no net so san in groscola shot all the gosclech. Hu gat blian a sechat far a futig sin luchgoprige halig, agus wel luchgoprige sin a fein úne is son graitje na jesig so Rut na chaun ju. Hanai dúa, hanai. Ach so sé rut a hachad chai sanna samach ha mé léim tra rut na hea salju hannig an oppe soas I a hán if son op het kennart dat se son skalude var seo agus sé déist mé kan se dunne sak san me sjálfach is tuvar skals a gedéis waar kan verrassenge wel gur nach kun stede han ha de loppe dat se giano an jaalde sakket bitúnile ma goors just ikke vil eldes huv aarskal agus mar sin chum steisar son am moppe agus hoe ja agus dé sin kéimille va geba han je tulle vitjedach Ikkelach? va agus doel an jam kuach ach Wel, nach ma kunt de gaf. Kunt de gafu in keim ha sin. Agus kunt de lemu gan na goúlan. Ik tulle geráich ha ma jonne vi réleg gunje agus vi siltin kennarstes huv torstúne kade doet agus ha mis munstoge gro teacher kuderapse gro meef lope de gen was a woenskal agus ha mis mun kuch gro me gema foskeltje agus har ikkel se piakam me roise met si aan feinach de goedchicken wel jeden chi de wose an aarskele jeden chi na hen agus die sich me tor as ik verleen dat sin tjidech krunnig hun teacheren agus geinach go bij jonne curriculum ga santa samach a glasacho feinach gro teacheren wa koppe dan de skultjen weerle if son gloset ganne skalgalik me vakalik erke agus hoe sin teacher perle ik er vakalik as in jelenskiana hoe sin ganatri teacher in mathematics hoe sin teacher in science hoe sin faunjelle ik er oei an de galik ach stoch gefé me be kan les gean we de gaan en ach gesfashinikeri en ook kinig gro curriculum gofarsen se boring gavi is on heet darne pleme agus torskein pekanúne sonne gorje lesige aha En ro kodem an ein den hitcher en ikke do uiach stoche va féach er beken war teik. En ro kodem leiste hi aun gaif no en naun in keun heen ro achke vi sidig a kodem sin at heen. Har velokelige huv lesige galikach kun jo velokeelgetjug. Har ik een amsen take de se daich gehaande nust ach ha me kinig gunje rot begotre me geganse sé me vakale gachke gro komme sachke vi tjekes gegusbedachke tra galik agus as noenje wa bachke rollive groat brin die murige peten nach maden sinjelenskianach teacher skolig nechgal hoe dat karm a golf aan de skultje nillachen far a ra stoge isimplement Joe Hickes aan de science met een week murige agus hoe dat de karm shinnigiano at se va so pikke week has je de krunjige stoentjekes ach kuch Jane kuspe in de waking agus Hause dat teacher mathematics wil tjishne selaket o ha suringose computerach so va teacher maths chicks computerach teacher maths sele chicks kratu teacher perle chicks drama so shin kemara hause shinje curriculum dat teacher teacher en chicks stagus but even get nach ra stoch gel de sachke ach hoe dat dat gana tri hechten in het hosje in de skola en het rotten. Maar nach mar sin ha hulekale toach. Sam kutjera. Rut big het hosje.
Rud be agus curriculum me héet daarna blian ha ma soepeltje a chéil agus hagéri berstjes agus liatige horsteid is graitje mar sin agus fé mir aan no de gasku sin je doach as skole galig harraken echt trietje die het skolet. Mis min gro tussen de daarna blian se gorju de heet blian wasen het tjien van woenskol. Har ó ceiste sa bíán nach tíigegat gan árscoil. Har ó dheug achcha mar a rá géirí chuna árscoil utegat a gáil gá árscoil ile fasce de dachi héin a chabaige tuid go croch na páthce thuh croch na páthce cumáil leis an scoile bheith géirí bhíán a chi go dám fardach fa scoile an gála kitse dám agus hé a túlach tsinúcaine. Agus mar sin mar a háisiich ysgolgalig Has stáiste agus hóstadachos a ha full Gaelic fast as na blianich an bice galach gosáiste an Glasgow. Ha mé san féinach gucht mi join ceannerstas. Chanil a hulle ceannert no ceannert runne fiús le jólas is Gaelic, no jólas is full an trevían na Gaelic, list a vi chicas cusper trochanan. Ile. Jane taich go bhfuil héna smuoinich go ha dhí ceannartan ag na chill Gaelic nó ag go bhfuil stocha uadach son Gaelic ach ag na chill an seolas hí as a glas. Chanin go bhfuil léh seorsat céil a dhéanú le ceannart ag go bhfuil Gaelic get a hat go ba gaun. Chanin sinna suige gehaken geta gwein gomé orstanach ha tór kennart dan ik nach heel galig ach veen se doel ma ha skolach go le galig an go begat kutaich de sin go natere agus gefeige gat is began an gale galig eusige ach eisem nach sin gefurste na smoa agus ha def ma ha skol voor aket agus jidach unnet njo kuspaden trogalig ach se kechte ha nach heel go furste dikkers ha sin. Lus mé ik be policy no well ha carle me ulm Gaelic in mar isimplet va malpe en be leestig ik in sin leestig i vriatenach wel is mé dan ro ik in de jenf geriatenach seach op den maar ha en draaste een big sin gefeim no een big sin na begulie wie kunkeel. Gan ik go go féim a chadéis féimmar sin coint as an arsanneach gannet de hitse ha géri a má chéim dul go ceannarsters agus a bhí cús stocha cé mille de bealú jo krapstarag de bealú fi sin go mat dudh. Bhín se son an de súl bria Gaelic go dachrig sin ach hat dulitas an go leabhraach in haast an de filmtrevían Gaelic me hi kneach ma amach ma dhéin an gáine ha féin go skedig it sin. Stocha le na háirisin ha cos bhí tían de huvan nacht agus gráin ile hat tachar se mui an na stille. Aha billekane go dí gráin as sin a chadíist vín se dul go canú an códí ceannarsten árscoil an na Glasgow. Svín go canú an códí ceannarsten punscoil a húte chadríach go bhacha be mé go máte be mé canú go matrich agus vatóju har a tuk seachge jéva tacharst. Ach stocha go garig sin na húf punscoiltin nó a hánig as do an curriculum go fémer dachanan agus ferille. Agus va an na Glasgow a hufsgráig bunscoiltin si de dhéanú hiúntaid tárachge a hufscho sudh chas de vascoil Gaelic géri pic an Gaelic dhéanú sa scolach so bheit a tsinúcain chuna bhunscoil ag éiscin jéva dal agus den sin tór céinlich in an na hen le bunscoiltin agus va ginne ír cheannarste vinje loisi sé d'arst leis Gaelic ha sin isiste tjekesk
de teacher na sin san go jéige san vi tjekes galig as de klassichen. Brui is brui is brui. Di unryd y bunting i'r narwyd. Sorry'stje. Ha mi a fi'n sa sio fat o la brwyn dyn a ha mi geri hosi sy'n y brwyn i'r ystig agos rhaid yw un fi cha brier y fi ec chlati agos y fi games o'ch chi mynd y frierachus agos biarstas canan a ha sy'n agos gyda'r hanel cho e col o chwynnu sio an y sleitio agos sy'n rydw na mare ach an yn bal o fod cymryd a haw genaf na hwn caelichin ga agos na codam yn iwstig hi sy'n Well, ha mis munjen mar a húsmeig tasje gegaan as ja no de hasik me van trevene kalik waar woord genne paranten. Ik ra kalik njo ken de kalik. Gaan in gra ochgete ma gesageert ju ku ik ra. Nicht has je du wille ha ochget stoch ma gesageert. Ik nachel kel no nach gelelde sagke. Ha tor ju keta ha fiege de geniaal agus gal ach go héine leige agus hat stoch dol gan hele se geldachs klechke fiege de gal ach go klechke te mundeskol. Ach voor goed ganeel agus sé doel an mode was nach as skolialik was je fiegin die galig sipi agus a balle mode geel was go doaves ken le gale gan. Agus sin far de háisi sin éh a bhua je vek na dunne hannikas na hillen se geldach skrokalig an de glascho agus tjidach kuspaden agus dain tjekas va torst in jisrige sin gan skollen is son nach ra dieige feichgin genne rot is an de skolle van gra kutjach as a valle. Ach kutjach ba kelen an le skoltjenille hús sna hilanjen agus iad tjid mór. Far a rá a fiachan dé skola an a horst di chéle. Agus am is munin get a ha méide vi bacha fála man is doch koik bliana. A hús gewil tar kelen in is je húf úsige technialas as vitanian jarsin gepachársin a vi gemana na passe. A húf sin fe an rút in a stulie. Je wat a ganan stoch ik gefeiert bikan jen verstjes ik gaan an a reed koditcher a hachke. Ach gulter hiket ra keal ha me kienjach airlines ruten jen jarsin. Ach harut ik in ele gi kutjach. Harut ik in ele gi. Agus sin kerson hat de klechke kerson hat gimsche gaan as kerson hat ka klechke kerson han a paarten ach gier ik bete gimsche galik. Agus ha me kienjach ken je har am ramsige en with sin. Dis vol be in de podcast bij je de gaket special pri de Gerard. Oh, ha fat kus ideas akums de me join. Oh, behargain. Oh, zou dit hele. Een geeste vacuum sé me join ramsige agus je ha year ma ha. Gus je didn't frieviges en big aket in a ramsige an a film galig. En je sin persona ha parentin en du het galig. Ga biken gin church ramsige sin en is tich blian ar socha ach stilli mi gewil an sil sin a harige kultuur as an dúne gar sin. Han ha haast rietenach ach kutjach ha mis munien warach gede sin gewil sin je geniede far a begaargin vi kaint is as jo in de skolle kutjach is Joey a vunskol dolgan naarskol je ha tacharst genne skolle na had ik altrafel go vi en galig soes go de gaket de skolle gochben jiek ka vilat je had vilat de klechke gut kanen velasen en nicht befallav agus rierige na had de eusige as je lopen as vilat agus vilat de kointe das in de dolle behoor dat le praag ja vilat de gra en dat is ook zo'n van mijn hin. En dat is ook zo'n van mijn gegalig. Je Dave Cannon a hach geheen. Agus den maar wel, like Kuch had an een oplichen as nimien en an een film an een Jeffrey Goy en een stoche gedeen nursehunte agus had feinigig blast
na ggéal le cúte ha staéis clachí a gaach. A mis mrine ha feed bha mi héine agus íanethe an ruchgere a seo tríchgur brúneir na húna, ar bheit sinine mar na chi guinea pigs sinne an an fálam gaach as na hochgatan, so mar sinne chanéle hula duine le gaach cast a míltin fi vi gra míltin de duine óke a chaitra an te gaach ach ca vilad. Bhfuil gachlaachcha a bhfuil an sas le sian cúchéilte de se chanan. Rut a bhami fechin gotá sé húsgur mé as a dríach go seo san cád is fichiid bliana agus is a dríach kennartas agus cuteach na hitcher klasse san dich bliana goú. Bha mé fech gin sskola in a vakum na paranten de torsechlánach go fálam travéna galig. Han je chulle in dhéanú sin ach an a glasacho fer a bhfuil a cruúige sskoiltjin a chulle tuh jen valle. Hat jou chorm be sin a huh a wat a garst gewiist, je verkoirsnach gan a cruúige ach je dílap hiike a sin. Agus as sin fecin huh na Clarion sa census ma iad kuteach go bhfuil na hadavan iad ástacha ach a dís heb ik an dainach de gáil huh na hadavan a sin agus je níd a kuteach ik bhfuil na dúine ik bhfuil je filant sa de bhfuil tún Jorsin. So sin dói ach a dís chan in huh curriculum kuteach. Ha curriculum gyma súpeltje go ide a chaneel sin haast le pniaf skemme a huv graitjen réidirach a huv lichteras is léeg is heisemkel graitjen inist ha teacher na klech geptje na godas an ha de bialo a cha mis mundet ma hasin géri galig jaarst lentinjach mar hasin dol tra boomskol chonnemaarsskol go begaar stocha sturig stoch súle horste de sin agus sé op het woord aan en je sian ha mé hinne fellach gin códí an op a sin teacheren ja ko ach sin gojar rot a ha hí haast agus ha sin in stoch so sé jeche die daicht bliane an der fóm tro bien galig agus han je sin haast lenne gossen ha sin. Carmen go leir go te. Le de chut sáadjálas Niste se gnáiche na thuske cean gé nach mí itir san scúte chu ar cádig ach mar éisaach tá sinne féinnach géid dachéist ag diidir gach program. So chéist J Carle a bheith gacha do chutcinnethe úd as an dríoch úd an na chicas galig nó a ha go bhí táiseach go bhí líana fráhí J Carle bheith gacha gaibh. Van me switchen me jou seo son Joe agus chanin maar teacher en je de gewaan teacher gal dich maar hitcher gwelogeri vi reerige se kuteich de se glaan as a glasaket maar ge bij glaan na katede vonte agus ha goele skola de tjinne style wat je van Jachians jeffer huichen agus woorden an ha tripletjen aan le moogst rot mi an Jorsin nach féme to vi máchal as sin se an je rot fur staach die sé daif a cruúch le de goed skaladen agus ha noorsen ha hin de fadach kin heel feine doavas as een oppet huf galig hufske de hagu vin a teacher galig ha jacket an a vi a bheith gegaan agus goele routiniuse as a glas son sinniano hat alle horspooi in de ganen as een naam die Tsjech agus gentegicho. Niste ma matje gruie lakket. Zo'n film galig as naam die Tsjech. Hij wordt hard in enemig maar haasule mee we gaan Jo leestigien. Ach J unrut a goede to kerst no a victor son skefeike to aan een film galig. Dat is naam die Tsjech. Ha mis mun gebene son gebug film galig.
Afaisteach me sin fachgol a chhlechgin nach rút is son vi a chaine go han, go bhfuil atuch go mátere, go beh scoiltin galig as a chuúlahat, agus go beir duine as a darsanneach práisial as a sin agus a feichgin a luach a van a scoiltin galig is son vi a bheochu chanan ach kuteach is an namdi teach a cruúchu na duine ha cos a bheith cumal galig bew. Apid mian. Hísin. Hísin, díadach hísin. Well, ma vile heinguchter san vi kal rinju ha seo idir vi cho intinach a vi géimsach moet de lia heen an a fellum agus an a fellum galig agus cha bik a vu hause de horster gnoichen haar na blianichen agus nach ma vin ule gun rot lihet se ein agus nach buie gan na hollenich san skoler an oke a va fod de janerstes kutjach so ma vile heinguchter son hullekale ju nada seo de vi skanja. Well taplet gwen mar a húsméke doiseach an je luka dhéanú lechtéinetjit a me se oansach forstanach leis se chuletunne van me a kalde de midden de lea seo agus ha mé chomáchtjal as an nopes hachad an a glaschois húle hatjil as a romi agus ha mé tochasach van naam di Tsjech. Ádichte. Míle tank. Taplet. Gaan de programma seo a dhearrig agus a chud le chéile le snas le íon macht dúrmut bh teilt media. Ar tank do hol morostig agus cordin na geldach son a múneigh. Agus mór an tank san éisteach die program eile jigatjes. San afprogram clunne sin bh getríanana nínéil. Neach chicas le sár jólas na hartscoile an an gaelic agus an na cruneolalas. Bí a beo an an collegiac is chéimi nuirsinsibh.